دي هفالي مديا حبكي اما دكاري خب تشيكي زو بكن ام دس بي بكن ام درنگ بمين جوا جو دس بي بكن ام دس بي بكن بلا زمان کردی به زمان فرمی و بلا زمان کردی به زمان پروده سدم ایو که ام بر جویانه تبی پارتی ما و سازی ما سیوی امی داخلیانیا خوبلن سریدا پشتوی امی امضای بابیشن نها همی سازی ما و سیوی توپن روتی فربیشن جمله امی داوی ناموان همی بورا پارتی بکن نها ام تخصص سر جبه روشه و داخلیانه کامه هیا که شرافان امتیشی داخلیانه روی بله وگو شکم زهال جی بود محمد خیری هاتنه و ارمان جامعه مبست آمجی به روژه گلکی دیاره و از نها سر گرینگی روژه از نخوازم زیده با آخرم با آمن هم حوالی روزنامه‌وان هم ایگو پارلمانتری من هم ایگو سروکی پارتی من وی روژه باش دزانن یعنی حوجه ناکم دور و دریج سر وی گرینگی وی روژه با آخرن ل يعني بكرتي اسكار مهابجم بيستو يكي صباتي 1909 نهاده يونسكو يعني وندزانن اورغانا يكتيانا توايه اوانا ناب خود بريارك دان گوتن بيستو يكي صباتي برابه روجا زماني دايكي وجوي روجي ورده للدنياي اف روجتي بيروسكرين بتايبت جي امبيجن ايغو وكما كردا گو زمانی وان هی نگهای استاتویه کی نگهای نبوی خودی استاتو اوانا گل کی خودی لوینا درد کبن از باور ناکم انگلیزه کی اجی آلمانک زیده وک ما بجوش و جدل و شکزبا خو و روژه پیروز دکه لی خویا دکه یعنی گو ای وک ما ای گو هین زمانی وان نگهای استاتویه کی او و روژه پیروز دکن اجا امجد خوازن دو روژه ده وندزانن دوه بو جبرگو قدخه بو منکاری بو دوه چیکرا یعنی ما اف روجا پشتی 21 سباتی ما يعني هالبجارت ما جو اف بيتر دبا خودي واتا ما بري تشيكرا ويبغوتا وزو تشيكريا لي ام روجا كي درنگ بنجي خمناكه ايجاج برغو هون هاتنا از سباسيوا حموي عندكم و از دخوازم يعني هم اول بجارك يرا تشكي ورا بار بكم دو كوملا فدراسيونين مي سويت واجي الجمخوا بريما كامبانيا داس بيكرينه 20 پارلمانتری سوئدیاج پارتی جدا جدا بلا زمانی کردی به زمانی پرورده بلا زمانی کردی به زمانی فرمی امضا کرنه افجی دستپیک گلک باش بو جبو ما و جبو کمپانیا ما 20 پارلمانتری سوئدی امضا کرنه و از باورم جی و اف لگلک دوری دیجی بلا به ای میگو آمادن حواله میگو آمادن از خوازم نابه واجواره بجم از هماج عالیه می ویالی دستپی بکم بری وینا خوشکام زحال پیوی از خوازم اندام کمیسیونه و آلیه دن که کمی متحت سنجار همشریه منه و سروکه هدفه اون حمد زانن هف سروک ببهرن او هری باشه هف سروکه پشتی وینا خوشکا صالحات آیدنیز اوجی هف سروکه از بولو بجیم و کسکین بایندر اوجی لویرکیه اری محمد قماچ سروکه پارتیا انسان و آزادیه اوجی لویالیه هم بین آلیه خویدن آلیه می دیالیجی که کم مصطفی özçelik'e کی ها یا ما مرو که سینانج بیرات که یعنی مرو که سینانج بیرات که یعنی اره ها یعنی که کم سینان çift yürek اوجی سروکی پارتیا کمونیستا کردستانیه از لیبورین دخوازم که کو ویالی میوگو مگوت که کم مصطفی özçelik سروکی پارتیا آزادیا کردستانیه بدو ایناده
Ayetullah Aşiti Seroke Partiya Azadiye Letenişta wîna kekeme Bayram Bozyele arîkarê Serokê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê kekeme Mesûd Tek bi dil û can bi mereye bes nihal Almanyaya nikarî bû ji ber qedexebûnê û tişta bahata îro kekeme Bayram li vir dewsa wîna ye dora kekeme Sertac Bucaq Serokê PDK Bakur ew jî ê meydawî ew e ew jî bixêr hatiye dervî vana dervî van ciwanekê golvê de ne saziye mey sivîl li virin ez belkî hepkî zehmet be ez yek biyek navê wana bibêjim ji ber ku ez gelka ji wa jî em çîk nakin me ew vexwandine vêrekê û mala wa ave golvê dekê ne rewşenbîrê me li virin ew jî hemû bixêr hatine rûspiyê me li virin ew jî bixêr hatine û helbet hevalê me parlamenter li vê dekê ne ew jî hemû bixêr hatine û د ایرو وقتا گم وی کمپانیای دست پید کن آمی اونلاینی جی دست پید که یعنی لسر اینترنت جی امی وی کمپانیای بدم مشاندن برای های وجه هبه لور جی می امضا کن بکن ایجا آنها امی ری بدن حوالی می کو سروکی پارتیانه گو هم امضا خوب آویجن و هم جی بخوازن چند گوتنه در حقا وی روژه ده گرینگیا وی روژه ده ببیجن هما ام پیشی جکه که من متحد دست بکن. ها میکروفون ها وینا بدینی وینا وانا بهل وینا بدینی ده باشه اون زانن yani emri ve mevcibinin hamazi cirabın kek mithat vervede vervede ev havale go aznabi ve bukhinem vaqta go bukhazım baxvin bera ben virj bo denge ve baş derken هذه هم جيته المجابي خبر نزاي جيته والله نزانم belli abi gelek spas kek Şeref Khan merhaba jwara hun hamu بخير خوشی هاتنه سرسران و سرچاوان راحتنه براستی از ایرو هم قلب که خوشم هم جی خمگینم چونکه لترکیه هنجی asimilasyon devam dike talukiye لسر زمانان devam dike kef خوشم çünkü kadehe o asimilasyon hebeci تکوشینا جبو زمان دایی که جیه اف جهه سربلندیه از هر کسی که جبو زمان خواه تکوشین دکه بدل و جام پیروز دکم سلاف دکم بوی مناسبتی جی 21 سبات روز زمان دایی که یا جهانیه همو گلان و همو زمانان پیروز دکم زمان دایی که مفهومه که ویسا یکو دکاره به اساسی گلک تشتان جبو ویجی زمان بناسنامه را بهبونه را بخوابونه را تی على قدر کرن وک مسئله کی بنگهینه دکاره به بنگهینه گلک تشتان ام ایرو و راستیه لحر در دبینن جبوه ام دبیجن زمان ما ناسنامه ما زمان ما هبونه ما فیلوزوفی که مزن دبیجه زمان دایی که جی کتابین گرامره و جی فرهنگان نای علماندن زمان دایی که حرتم و داوی جگوتنن مروان تی علماندن او تشتکی کو او فیلوزوف بحث دکی ایرو راستی زمان دایی که جاره که دن در دخه پیشی آمه و که هنزانن
زمان دایک مı عربیه از ve zamanı الماله جمالباتان سكاكان علميم از جي مكتبان جي زاننگاهان نعلميم نتني اس گله كرجي زمان اخوة جناف مالا اخوة جي كوچا و سكاكان دعلمي گله اندينجي وك سريان لاس چركز جي زمان اخوة جي مكتبان زاننگاهان نعلمين yani devlet çava neziki Kurdan be neziki zamanı van jid be politikaya ki yekpare dmeşine mrov zamanı dahi ki jigotunan da alime le lazıma ev zaman de kanuna esası de be naskırın o kabul kırın zamanı ki zamanı kuvvet fermi ne naskırın ev zaman nikarıkve bıparezi zamanı dahi ki ne naskırın o kabul kırın ev zaman nikarı biji ev rastiyeke Kürt zamanı xwe ji kitabên gramerê nealimin ji gotinan ji bav û kalên xwe dialimin lê mixabin îro talûkeyekî mezin li ser zimanê wan heye ne tenê li ser Kurdî li ser gelek zimanin heye polîtikayên asîmîlasyonê ev welat kiriye wek goristanekî zimanan ji ber polîtikayên çandkujî û zimankujiyê mixabin ji bo zarokan transfera zimanê gelek zayıf bûye ji bo wê jî gerek temînata kanûnî ji bo zimanin hebe gerek zimanê Kurdî di kanûna bingehîn de bê naskirin kabul kirin gerek hemû qedexe astengî baryeran li ber Kurdî bên rakirin gerek zarokên Kurd zimanê xwe ji mekteban ji zanengêhan jî bialimin ev mafekî esas e mafekî mirovî ye mafekî gerdûnî ye belê me gotibû zimanê dayîkê ji bo mirovan ne tenê zimanek e ev ziman hem nesnameyê wî hem hebûna wî hem jî xwebûna wî ye zimanê mirov tesîrekê mezin li ser fikra mirov dike zimanê mirov parçeyekî tabiîya mirovan e ji bo wê dibêjin zimanê dayîkê wekî çermê mirov e zimanên din jî wekî cilûberkê mirov e loma ji jiyan û fikra mirov di nav zimanê mirov de ava dibe belê mêvanên azîz îro 21 Sibatê roja zimanên dayîkê yek cihanê ye ev roj ji bo tekoşîna zimanekî dayîkê rojekî tarîxî û sembolîk e di sala 1952 gelê Bengalê xwest ku zimanê wan bê naskirin kabul kirin ji bo azadiyê zimanê xwe derketin kûçe û skakan dengê xwe bilind kirin lê ev daxwaza wan a însanî kanûnî û heq nehat kabul kirin êrîş û zilmekî mezin li wan hat kirin gelek kes hatin kuştin di sala 1999 UNESCO'yê ev berxwedan û tekoşîna gelê Bengalê esas kirt û ev roj wek roja zimanê dayîkê cihanê kabul kir ev biryara UNESCO'ya dibêje ku mafe her kesî
حیا کو بزمان خوی دایک پرورده ببی گلک قانونا ناو نتوایی دبیجن کو گرک زمان دایک به پرستن لجهه کی قدخه هبه لوی دره برخودان جهه لجهه کی استنگی هبه لوی دره تکوشین جهه جبو و از خراته و خباته و تکوشینا و یا جبو زمان دایی که پیروز دکم سلاف دکم دخوازین و دخوازین میه امجی دبیجن زمان کردی ناس بکن پروردهی بزمان دایی که قبول بکن امجی دبیجن بلا زمان کردی ببه زمان فرمی زاروکن کردان به زمان وان دایی که نیرن زمان احمد خانی ملای جزیری احمد خاصه سیاه پوش و مستور خانم امانت میه کلام جلالت بدرخان جگرخوین عثمان صبری محمد uzun ارجن آری لعرده نکتیه تکوشینا وانا جبو زمان کردی ایروژی دوام دکن دوی تکوشینه ده از سرکفتنه جهر کسی را دخوازم کو جبو زمان خواه تکوشین دکن وک هدفه امجی جبو کردی آمادنه مجی دست به پروردهی کردی کر مسئولیتا ما گلکن انشالله اما به هفره تکوشینا جبو زمان خواه بلند بکن انشالله اما به هفره بسر بکن از گلک سپاس دکم جبوه براستی گلک کیف خوشم کو ایرو لوی داره بورمه سپاس و سرکفتن هوانه خویای و کاری مهنکی زور به از جی خراب مرونی دوی هم ولو بکن سپاس بو که متحد از هوی دکم حوالی میکو دوست من ایگو ترکین جی روزه که وقت متحد کاریم بکردی باخرن و ایگو دناو مدن پارلمانترین شاردارن ایگو کوکاوان نکرده و زمان کردی نزانبن برای وقت که متحد و ایناش کار بکن برسک و دین پیشیا بله شخص دوزا مجی اوه ایجا پشتی که من متحد از رجع بکن برای که من مصطفی özçelik سروکی پارتی آزادی کردستان اوجیا خافتنا خوب که و دورا حوالی میدن مقصدنا دوره برای های واجهه به ایگو بخوازه و باخره نونرین برس ین راگیاندنه ین پارتین سیاسی دزگین سویل خوشکو برین هجا مرحبا جواره روژا زمان دایی که لما همویا پیروز به از پلاتفورم زمان کردی و تورا چند زمان کردی از جبر و کامپانیا یوان از پیروز دکم خوشکو برین دلال ملتکی که اوان 98 ساله به 100,000 قربانی دایه به میلیونان انسان و دی اشکنجه دی سرگونا دی تعدیات حساد درباس بونه به هزاران جی هواره و ویران بویه لهینا جی زمان و دی قانونا بنگهینا ترکیه ده و دی قیاسای ترکیه ده قدخیه اف ظلمه اف نحقیه
و تاوانك لدش مروفاهية بله نهال تركيا جبو درسا بجارته و هناك يونيورسا قاوين بش زمان كردي هاتي وكرن لأم دزانون که زمان كردي نهاجي وقت زمان تنت حسباندن و قانونا بنگهين دجي سياسة جد زمان كردي قد خيه د پارلمانتوی ده دبه بیلین میان بیر دیل زمانکی کنه ناس کرن نها وقت زانین در حق پاکه و هندک پارتین چار پارتین کردستانی ده دوزا گرتنه آتی وکرن سبب آوه یک جد به ناو کردستان ناو وانده دبه جه موافق چارنوسید برنامه وانده سبب اساسی مهم جی دبیجش در وی زمان ترکی بحثا زمانکی و بحثا پرورده یا وی زمانی دکن جبر ویجی دخوازن ترکیه پرچه بکن دخوازن جداوازیه بکن و هری گرینگ جی دبیجی واناش بر وی وان هلوستی خواه نجات پرستیه دکن بله جمر دبیجن جبر کن بحثا کردی و پرورده زمان کردی دکن جمر وی نجات پرست اوه کن 98 ساله به انکار و با آسیملاسیون به سیاست تن حسباندن و تن کرنه خواستن زمان کردی دوله راکن یه نجات پرستی کرنن جمرد به نجات پرست بله ام ایرو گهشتنن و مرحله ایرو اف کامپانیا کل و داره دست پید به گرینگه دشارده گلک زحمت دهید دمه که کرد جبر کردبونا خواه و جبر آخافتنا کردی توشی ایری شاده بن تین کشتن ام دوی اتمسفری دنن جبر ویجی اف گابا مگرینگه لدوی ام دوی کامپانیا خود گلک حساس بن اف کامپانیا نه چند پارتیا و دزگاه و کسایه همو کردایه دبی وی هشمندیه به وی حساسیتی ام تفگرن جکیجا دینی جکیجا اولی به جکیجا پارتیه به جکیجا فکری به جم به میر به جکیجا کاری ده به دوی ام لدریه همو کسی خن دوی ام وابکن که اف کامپانیا به کامپانیا میلیونا لدوی ام بزانبن که ام ند شرده وک هف دوی خواتا خود مشینن جالیه راقیاندنه ده ده آلیه دزگهن رسمی ده ده آلیه زختو ریل برگرتنین دولته ده ام آلیه دولته ام نوک هفن لدی ساجی به دستان هفده به لی خودی در کتنا و کامپانیای ام باور دکن که ده ملت کرد دست وی واری دنگه خو بگین جهان جی بگین دولتا ترکیه جی لی نبس ام دریه کرداخن او لترکیه لباکور کردستان لدیاسپورای همو گلین کل گل کرداد جین دوی ام لدریه وانجی خن و ام پشکری وانجی داخواز بکن بله کامپانیا پر مهمه لی کامپانیای اساسی ایران تشکیدی دست پی بکن ورن به وی کامپانیا امضای را ام زمان کردی بکن زمان جیانا روزانه لناو مالا خوده ده سیاست ده ده روشنبیری ده ده راگیاندنه لتجارت لبازاره لهر دره ام کردی بکن زمان اساسی ام وابکن که ای کردی نزانه برا کردی فیر بفن ای کردی دزانم برا هر نوا خود کردی واقفن بلا ابجی به دست پیکک با مگشا راستن ایرو نیویه نفوسا کردین لباکور کردستان ترکیه نیویه که مانی کردی نزانن و جبر و مجبورن که امی ترکی جی جبو خواه بدن فهم کرن امی بکاربینن لی دوی زمان می اساسی کردی به و اف کامپانیا ما به معنی دکار جی خواه بگره جبر و جی ام آلیه کرده همو کس دست بدن هف ام نبین اف کیه اف چیه ام گش دست بدن هف و ام بکار بین زمان کردی به کرمانجی و کرمانشکی و زازاکی به هر دو زاراوای خوشی جبو به زمان پرورده و جبو به زمان رسمی دوی ام وی خباتا خواه گشتر و جوشتر بکن به دستویستیش حق پرورده یا زوان کردکی و فرمی بیایش زوان کردکی حق کو مشروع مردمایی نتوایی دموکراتیکی مایو هر امضای کاشیما
سمد زوان کردکی هدکاریه که تاریخیه زوان ما اسپیایش مایو زمان ما حبونا مایا سپاس کن سپاس شكيكي مستفارة سپاس شكيكي مستفارة من نهاجي بارتيان هرم ديمقراطيك حوالا ما صالحة آيدنيس اوي باخوه دوره ده حوالی دیهنه برا همخته ايجي سريد سمعنا خبات هانيا حتون انكن جاء اس بيرن هم بازوريس سباس كانوا وشمارافون شما خير ومي يعني انا خبات سمي زون سمي بيايش سمي بيشرو جيما خباتكي سركيه خباتكي بالكيشا اي سمدرا انا خبات سر بلاتفورم زون وسر تورازمان از این رئیس سپاس کنو یعنی زون سمی بیایش ما سمی پیشروج ما سمی خوب آوردایش ما چیکی سرکه و ما لترکیه هزای 25 میلیون شاری اما 25 میلیون شار ایر هم بر زخت و زور و قدغه کاردش زون موننو تنی زون چانده ما جیایی شما استی شما ایر لترکیه نینو قلب کاردش آی سمدرا انا خبات سمی اشتیایی شما سمی آوربایش سمی نشتش و نشتش ان خبات کی زاف پیروزا اما سمی هزی شار کرد 25 میلیونی اما ما حتون اینکه زون خو دایکون خورا کوچرا و بن ظلم و زورداری را ما باندربی و حتى ایریز مومی اینکه را پیزی انا خبات ببا سمی 25 میلیون انسان بیا ببا وارنیش خو وینایش انا زون آی سمدرا شما زون کرمانجی کردکی سورانی گورانی پره اسنا زون مول آی لازمه کی ما هر ظرفای خود زون خو بیاری بی زون yani hem şari Kürt ay siyaset keni ay xabatı sivil keni ay xabatı perverdehi keni lazım ki ma zone xwe zaravay perin ser bilsekini u zaravay perin biyari zon u xabatı xwe bimeşini u hona ma bazardı keyedi tenanı inkerapey be ena xabat reyda mawazeni ki zone ma bu zone ki fermi به زونه کی جیان بخو چونکه مازونی اگر زون چنه بو شارزی چنه بنو اگر زون چنه بو چاندزی چنه بنو اگر زون چنه بو جیانزی چنه بنو ayse medra lazım ki ma zone xwe her ciyode kalbi keri u tane kal kardeşe manı semey zon bu fermi semey zon bu perverde kade perverdehi u zemey zon bu her cadı veynayiş lazım ki ma en xabat hatoni bera encam kardeş ma berdavam biki ena imza ve şari kurdri پیروز بو این کرapey ما هزیده بپیزی خباتون خو حتونی که ذاتن ما به زون خو حتونی ارد اوتا این کرapeyزی ما زون خو به چی این کمپانیا ریدا به زون خو را سیاست خو خباتون خو هر جایده ما بکری و ona این زون و بو مکتبوند زانینگهوند بازارد her جاده بو زون سرکه lazım ki ma her yev cay mavindeni ana xabat biki xabata sereke ez ona sebebi en xabat visuye sabat ma şari perir piroz kanu ona ana xabatra
اندی دزگی اندی پارتی سیاسی معاومه تهت و انا خبات ببا یو بیاییش شار کرد چارلی کردستان تواحی سپاس کنم. سپاس جبو شکا صالحا جی و نها جی امی هرنجم که می bayram boziyel harikari seruke gişti Parti Sosyalista Kurdistani kerem bekke bayram من بدي امضاء كده ما استنى میوانین عزیز اولا گرانبها و تفخیر و خوشیاتن به مناسبت کمپانی زمان کردی از تخازم او کسین کو د درجایی دیروکا کردا جبو زمان خبات کرنه و جیانا خو اوندا کرنه ادوان همیان تخازم به ریز و حرمت ببیر بینم و هر وها حواله کمیسیون و بشدارن هیجا کونها پشکریا و پیواجویت کن ادوان امیان دروجان پیروز کن حوالن هیجا زمان ما هیزا میا هری خورته جتانقان جتوپان جپران جچکان جهمیان هستره زمان ما در عین وقت دا هیزه که روایه هیزه که مشروعه هیزه که دموکراتیکه و انسانیه جبوه یکی ام خودی تعلم کو زمانی که می اوسا خورتو دولمند هیه اف زمان ده 1000 سالان دا نسلیه و بدست پسپور می بابو کاله می گیشتیه ایرو نفش ایرو وظیفه می یجیکو ام و دولمندیه و هبونه و هزاخوه بگیشینن دهاتوی نفش نو بقناعتا من و بنیرینا من ev heza zaman tişteki usaya ku tu kes tu devlet tu arteş nikare peşyavi bigre tu hez nikare tunebke zamanı kurdi taybetici zamanı kurdi zamanı 5 milyon milleteke kadim yad duan zamanı me bengaha yeki tiyame bengaha millet buna meye ام گلک مثلا دا دکارن جدا بفکرن تشتی کو تنه ما بینه با هف و ام بکاربن لسروی تفاق بکن زمان میه اف دعینی وقت دا دبه وسیله ملت بونا مه اف دبه وسیله تکامل کرنا ملت کرد اف دبه سبب پیشوچونا هستیاری زانبون هشیاریا ملت کرد جبوه یکی ام و حلقه دوی پر مهم بگرن ام پر گرینگی بدن و مسئله که رزینه نه اف کمپانیا دوی مسئله که دمکی نبه مسئله که به زمان سینورکی کری نبه اگر آلیه وی سینورکری جی هبه هر وها حوالن هجا خباتا جبو زمان خباتا ج آزادیه خباتا ج دموکراسیه خباتا وکهویه نه جدا کرن وقتا ام جبو زمان کردی خبات تکن ام کمپانیا دمشینن ام عین وقت دا ام خباتا آزادیا ملت کرد ام عین وقت دا جبو پیکانینا دموکراسی آشتی لهرمه جی ام خبات کن جبو و یکی داخواز من اوکو ام و مسئله بکن وک مسئله که نتوهی في کمپانیا زمان ام ورگرینن کمپانیا که نتوهی نتنه بودم کی و حزبی ام ملت کرد جبو به مسئله سفربر بکن و دکارن بکن جی جبر کو تو کس تو عالی کرتنه کو دوی مسئله دا خودی حساسیت نبه و خودی لبه در نکبه تشتی که دنجی اتخوازم بیجم کو لباکور کردستان اف خباتا کو تیم شاندن و تأثیر اوی لسر هر سه پرشه کردستان دنجی هبه جبو به که دوی ام بانگا وازیک جی جبو وان بکن کو هایا وان جبه کمپانیای هبه چاوی وان جی لسر وی خباتا زمان به و او جی اگر دست وان به مسئله بخن روژا بخواه و پشکریا به
خبات بکن بکرتی حتی زمان کردی لکردستان ببه زمان فرمی دقادا گلمپری دا حتی زمان کردی لکردستان ببه زمان پرورده سرانسر کردستان دوی اف خبات بدومه از باورم کو ام سرکبن و جارا اوله کو ام کرد هایی هزه که اوسا کور و دور دبن اف جی جیه که خوشیه ببه وسیله از امی هوالان امی طرفین کو دوی کمپانی دا جی گرتنه امیان سپاس کم و سرکفتن بو ما امیان خوازم سپاس کم سپاس بو ككيمة بايرام بوزيل رجاك ما هي او هوالي قول باشن كرم اخوار بتشكي بيدنگ بن هوالي قول داخبن بالاوا بلد بوقتي قول دنگ زرد كفي هوالي مديا بتشكي دوي وارد بيدنگ بن كاري خو بكن لي يعني هوالي فرن دفعن بواق وداري بكن بله پشتی ككيمة بايرام بوزيل او آيات الله آشيتي سروكي پارتيا آزادي و بي اوجي چند گوتنا جواره بشن بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم حمد سنا وشكرانيج خالق رحماني را وفصاحة بيانات داية لساني لسان جي داية إنساني أحمد خاني بناوي خداي رب عالمه ونتبدا بخير هاتن سر سراهاتن سر چاوا هاتن خدا عز وجل د آیتا پیروز دگو بخوندی هاو قاس پیروزی دای زمانه دای که جبوی اوای دبیجه مج تمام امتا را گلارا خلقارا رسول قاصد نشیان الا بزمانه وا يعني خدا عز وجل دبیجه دیرو کا دنیا دا جبوگو انسان لجم خدا قدسیتا کی هری مزنه هری پیروزه جی انسانی مستر و پیروستر تنیا جبوگو فطرتا انسانی بآفرینه بپارزه گوتیا مج تمام ملت را رسول قاصد نشیان الا بزمانه و مشیان دا ادخوازم دورده بالا و بکشن مبال دو نقطه گل کی مهم و یک جه دین اسلامه جبو پیکانین حوجداری انسانیا سادما اول جوا پیکانینا جی زمانا لورا وقت زمان نبه انسان نکاره حوجداری خو پیک بینه آد دو جی دین اسلام جبو فطرتا پرورده کرنه yani fıtrata insani perverde bike nego insani vaka go irod alema dünyaya da dine İslam'e kirna aleti zapt و rabta insana نوره اوانا شاشتی که اوانا غلطی که اوانا حقزیه که الزلام لسرناوه دین اسلام تکرین جبوی آوائی گره که ام و هر دو نقطه پیروز گلکی زانبن از دوباره دکم یا اول دین اسلام خدا عز و جل شیان دیا جبوگو حوجداری انسانی پیک بینه نگو انسانی بخی بین ضبط و ربط دا به پیوک سلوگانیک از هر جارد بجیم دین اسلام بر خدانا جیانک برومتا نوک ایرو گود عالم اسلام ده بویا آلت دست هلدار اجبو گو گل مظلوم و بندست بپرچقینین وک گو ایرو درو جلاتا ناوین ده نیزه که 5 میلیون ملت کرد هیا بهترین جیل و دولتا گو امته ده دجین زمانه وانا ده فرمیت ده قدخیا و نزمان پرورده و نزمان فرمیه
ما کا عجبا جوینا ظلمتر جوینا تعددتر جوینا بهتر تکیا اما وقتی گوشه خو ملای مدرد کفنه تلفزیونا بحثا عدالتا اسامت کن بحثا مدنیتا اسامت کن و بحثا دکن پکی چما وی 5 میلیونی گزمانه واقعا خیلی نابینن جبو چه جبو گو اوانا جی اغلب وانا بهتر وانا بونا آلت دست اتوریتا دستهلدارا بونا غلام وانا الگورا دستهلدار جوار به چه بیجن او جوید بیجن جوار به چه نبیجن و جنا بیجن بمینند خیر خوشی دا امانت خدا بن بله سپاس بو که کمه آیت الله آشتی براستی ام گلک جاری دبیجن حوالی می مسلمان برای می مسلمان ایگو جیرانی منه اگر گورا پرنسیب مسلمانتی بمشیانا و گورا قرآن و افراندنا خود تعالی و بمشیانا گرک نه زود زمانی مجی با تا قبول کردن و زمانی با زمانی پرورده لیم چاوا بکنم کتنه گلک جاری طلاق مسلمان سختشی حتی نه بویناوی نزیکی مدبن ل خوشبختانه حوالی می مسلمان جی هنگو قرآن و نابی چی مافی مسلمان به هوایی کی جدا د پاریس ولی سپاس که آیت الله جارک دی نه سه حوالی می دی هنه و باخبن که مسرتاج بوجاغه مهمت قماچ و سینان چیفت یورک پشتی وینا امیجا ری بدن و نی سوالی خو بپرسم ل دیسا از درجت کم حوالی پشت و برا چکی بدنگ بن از درجت کم چکی بدنگ بن که سرتاج بوجاغ سروکی پارتی دموکراتی کردستان باکور کرم بک Havalên rojnamevan, serokên partiyên siyasî, birêzan, endamê parlamentoyê Tirkiye û berpirsiyarên rêxistinên sivîl. Hûn dizanin piştî damezrandina Komara Tirkiye siyasetê wan wisa bû ewan bi vî siyasetê xwe de dixwastin zimanê Kurdî به سیاست اسیمیلاسیون بکوژن و داویا سالا 10-15 ساله او کشتن کوبه زمینی هبو ایرو دخوازن کشتن زمان کردی بکن هنک daha yani وقت زیره تر در باز بر ناف 100 و 200 ساله دا سیاست که اوسا دمشینن کو داوی دا زمان کردی او لگل کشتناوی ملت کدجی به کشتن جبو یکی ام گل قیمتی زیره دادن جبو کمپانیای تورا زمان کردی و پلاتفورم کردی و از وان حمیان هر دو تورا زمان کردی و پلاتفورم زمان کردی پیروز دکم جبوی کمپانیای او کمپانیا کی مزنه همو پارتین سیاسی ولاتی ما همو ریخستنا سویل همو ترگل لوی خباتی پیروز دا بجدار دبن ام هیبی دارن او گاوا گرنگ ببا گاوا کی مزن جبو اتفاقا نتوی جبو ولات جبو فلات سپاس جوارا سپاس که سرتاج بوجاق سروک پارتی دموکراتی کردستان باکور نها برای ما محمد قماچ سروک پارتیا انسان و آزادی کرم بک
اندامên çapemeniya hêja serokên partiyên siyasî û serokên dezgehên sivîl hûn tev bixêr ser çavan hatin. Rastî îro di dîrokê da jî rojekê zaf muhîm e ku em dibînin asimilasyona ser zimanê Kurdî ser ziman ji hemû demên pêşiyê da zêdetir û bi avayekê tund berdewam e. Bîra me hemûya tê dema ku em hatin dinyayê heta heft saliyê me Tirkî nedizanî lê vê demê mixabin zarokên me êdî Kurdî nizanin. Kurdî bi kar nayînin. Di Tirkiyeyê asimilasyona ser zimanê Kurdî tê meşandin hedefên wê armancên wê asimilasyonê hene dixwazin ew jî dibînin ew jî dizanin ku ziman hêlûna hebûnê ye eger ji bo netevekê ziman ji holê rabe ew netev ji wê ji holê rabe îdea wî netevî ji wê ji holê rabe îrade wî neftevê ji wê ji holê rabe ji bo wê xebat al ser ziman tê kirin bi rastî xebatekê zef pîroz e. Em li ser vê xebatê Seyda qala ayetekê kir di Qur'ana pîroz da di sureta Rûmê da ayeta 22 da dibe rengê we û zimanê we cudatiyê rengê we û zimanê we ji ayetên Xwedê ne. Em dibêjin parastina ziman, parastina nastemeya netevî, parastina çanda me jî emanetekê Xwedê elba me em her wiha li ba Xwedê jî berpirsyarin ku em van emaneta henê biparêzin. Ji bo wê ji îro û şûn da hemû partiyên siyasî, dezgehên sivîl, milletê me hemûyan û her wiha ew netevên ku têkîlê me wan re heyî li ser vê kampanyaya hanê em ê banga xwe li dinyayê û hemû gelê dinyayê bikin em ê bêjin em ji bo perwerdehiya zimanê Kurdî em îcazetê naxwazin. Em dibêjin qedexweya xwe ya ser zimanê Kurdî rakin. Ya herî girîng ev e yanî zimanê Kurdî ne ew e ku em boy bikaranîna wê îcazetê ji yekî bixwazin. Ji bo wê em ê bêjin qedexweya xwe li ser ziman rakin. Zimanê Kurdî ayetek ji ayeta Xwedê ye. Em ê jî vê ayetê biparêzin û bikar bînin. Ji bo xebata vê ziman platformê em bi rêzdarî silav dikin hûn tev bi xêr hatin û xêr û xweşî da. Spas kekê Mihemed gelek spas ê mey axafxanê mey dawî ê partiya ez bêjim kekê min Sînan e me gava dî neheqî lê kir min navê ji bîra kir ez lêborînê dixwazim kekê min Sînan û nas dikin Sînan Çîftürek serokê Partiya Komünîst a Kurdistanê ye kerem bikir. Merhaba hemû giştiyara. Silav û rêz. Di pêşiya me da gelek axaftanê me hêja berpirsyarê partiyê me hemû tiş hanîn ziman. Ez vana dubara nakim. Bixwazim çend tişta ji war ve parva bikim. Di serî de di spasiyê xabînim ziman. Yek ji bo ki zimanê Kurdî bû zimanên nûjen ji Ahmedê Xanê de Hetanî Celaldet Elî Bedirxan û Mehmet Uzun. Ji keda wana ra spas dikim, ji wana ra rêzdarim. Di diyê wî ji bo ki îro ew vêna çêbû xebata platforma ziman û ya tora ziman ji wana ra ji keda wana ra spasiya xadînim ziman her hebin evna hûn dizanin va vênaya Kurdistana Bakur e îro ew gelekî girîng e va vêna hemû partiyê melbederênin hemû berpirsyarê me saziyê sivîl alvederênin rewşenbîrê me meleyê me seydeyê me û jinê Kurdistan ji vêderênin ger em qîmeta vê vêneyî baş bizanibin
ام شتو وای بپارێزن و شتو وای بکن به پیشا روژه دا بنگه یکتیا نتوی لکردستان باکور اگر زمان بتنه زمان ننه او هبونو پیشا روژه گلی میا او وی شاغه تبه معنی که لسر زمان یکتی هاوین دوین یک من مایا دوین ترکیه هیوینا یکتیا کردستانیه ام وی شاوی مستری دال بنری و شندازی ام وی شاوی لی بنرن او بوه پرچینا زمان یکتیا کرد یاد devlet dağır ker 7 salın li dijî milletê Kurd ki li holê rake du xeta dişopîne. Yek xeta dijwar bi İngilizî divên hard power, yek xeta wek nerm divên soft power. Ya dijwar em zanin çi ye? 7 salin wek em bên bi zorî, bi komkojî, bi jenosîd, bi wek em bên girseyiya koşveri li ser gelime berdewam e. Ya du şiye, duhem şiye, ya ner, ya nayxwane, lebeli her roj milletê me dihellîne ew hatta wekem bên asimilasyona ziman û çandiye. İro vira divê em li hember vî derkevin, ew biryaraka pîroziye em li xadî li wî derkevin. Tenê bira axiftina me خادی لی درکتنا ما لبه دری نمینه جوین قدیا ام رابون ام چوا بکن که حوالا هانی زمان به میلیونان وقت امضا درکن هوله که باندورا کامزین لسر دولتا ترکیه با لسر سرو کمار ترکیه با که سوی اواره دبیجه که زمان هبونا ملت دبیجه ملت به زمان نابه دبیجه ام تحصیله که باندورا کامزین به میلیونا بدن سر devleta Türkiye, berpisyarek Türkiye, jibo ve jiva hamu